لسر فان مجاران از برای خوب بدم میوان خواه برز منال حسکو شروعکار سیاسی دم باش برز منال یعنی ویجاره روسیا هاتیه دنگ و هلویستا خواه دربار نافچه آرام ارینی دایه خویا کرن کلو پس دورده اوه رولا روسیا ده نافچه آرام وی هبه و اگر هبه وی چوابه رز اسلاف جبوی و جبوی تماشاوانی و نسبتی رونشتنا دو گوچه بوی د باجاره جیگوویسکی دا براستی جی که هر دو طرف جی که چه اردوغان و چه پوتین به هفدور بزلال آخوین او زلال بناوا بهتر تکسی لسر یک ریزیا خاکا سوریه یکیتیا خاکا سوریه بو و اوینا جی که جخوا تو پروبلیمات ترکی ایتی دا تونه به پوتین را بهتر لبهاتنا لسر وی بکی و تشتی بالکش بهتر دوی دا دماغ و پوتین دبیجه گرت خوش ادلبه بکشینه و بری خو بده دورا اواگو نافلید کن دبن کنترولا درع الفرات دا و دعاینی وقتی گو پوت اردوغان دبی عسکری مد نوا مطرسیه که دیا اف سیگناله که جه رایا گشتی ترکیه ریا انو هکر هات و مدشکری خوش ادلبه کشان وما تسليمي روسيا وريجيم ميكر ون ماتماتا نمين دوي مسألة دهنكي او راستيا لبهاتني كو ادنا وادا هرنا سري لي اما تبيجي روسيا كاربي بكوي رخي كردستان دا از هنكي وينا هي نزل على خالي باش دوي كده يعني نها تشيل بيشيا ادل بهايا لگور پیشی لگور رونشتا نور سلطان دم ها دو چوی دل یعنی سر اساسی کنگرسو چی اول هاتن دوی د خاله و زلال یعنی چی ایران و ترکیه روسی بهتر لفظو دکن سر با خاله یعنی یک ریزیا یک پاراستنا خاکا سوریه و سوریه که قوتو بهدوره دوی دریده اف خالانه اف هر سه دولت لسر دسکنن و مانا بشار الاسد یعنی کم زیده دما بیده یعنی گرکه بمینه دوی جبر ویکی جی که ای گلک سهل بی لفهاتن بهتر بوانا رجبر دماغو ادلب ام بیجن جگروپی نصرا و ما نصرا و شامیه و واکسی گو حتی وکوی گاوی روس دعوات که گرک جوی دی در کبن و ریجیم و ترکی هی پشگرتی آواد دکر دماغو ترکی پشگرتی آوهن بهن و ام بیجن خوش پشتا آواد دیتا آلی که خویای زلالا ای وانا بهلی لراسته لمیدانه دوی لفهاتن اکوکا مثلا غوطا چه بیان وا گروپا ببن جشونه کدی ترکی یا چارک جربین جبوی خکاربن برنگ کی آشتانه بهتر تسلیم بکن بچاوا خان شیخون راگی رژیمی کرد. باشه برز منال درباره نافچه آرام و رولا پیده یعنی پیده به فرمی راگاندیه لسرزار زیدان عاصی ده راگاند کو او جسریکانیه و گریسپی خواه وکشاندنه برسا دورده ده مجاره ده او کو حطنها نزلالیک کو او هزین کدوی داره ده و لشونا وانده و بشدار ببن کینه چما حطنها نزلاله کو هزین خوجهیین کو لشونا پیده و جه خو بگرن نزلاله حطنها قربان دفع ام دراستیه ده بزن بن انو پیده پکه که گروپی گو لسر حسیب ده مجاره سیاسی ده تشتکی واد تونه جبر گو نخودی بریارو مجاره سیاسی ده ند ناوا گفت گوی امریکا و ترکادنا جبر ویجی که دمات آخافتنه سر کرده واد گهد دارید که چه مظلوم عبدی به چه آلدار به چه کی جوابی هر کس کی برنگه کی لگور خود آخوی جبر نخودی پروژک سیاسی نه حتی دناف گفت گوی سیاسی ده بن جبر ویجی که او بخون نزانن انو ای مصیری و حتی ویگا وی چیا رونشتن امریکیا و ترکا ام حمید زانن پرگها خالکا تانک زور دناواوا ده جبر ترک سور بون لسر درباس بونه اردوغان وكا بعربي دبي علي وعلى اعدائي دنابا مدخرا بويا روشام كان باخ بويا ازي درباس ببم جبر فيجي امريكيا امريكا د بروجه هنا بروجه بنتاغوني عسكري هيا اواغوت بيجي غركا ام حاجتي لشكرن للسر عرضي افيغو ايرو قوات سوريا ديمقراطي وانانا غركا ام كيم زيدا فانا ربن لي بروجات دوايا سياسيه هري جرينج كوچكا سبيدا وبسروكاتيا جيمس جيفري سفير جيمس جيفري افانا دبيجن دبي ام بتركيا لافاتني بكن ومديد بيشاوا سيرو جالسر هفدو گفتو گويد نقبينا تركا وامريكيا الانقره بردوام كر وحتى داوود خلوصي اكار وزير لشكري تركي بخوا مداخله كر حتى غانا في لافاتني وترك رونشتن جبر امريكا جوار گوت اريد يعني برز منال او هردو بروجين كو بروجين امريكيين تا بحث کرنا
کیجان پروژه و وارا جیبجی کرن سیاسیان لشکری بێگومان پروژه سیاسی ئێوەرێ سەر بکەوێ ji ber ku em hemî dizanın di hemû dunyayê da herema siyasî ew ya got serkêşiya hemî tiştî dike projê hemû tiştî birêve dibe lê qewet jî kê jê re pêwîst e heta karibê ser erdê xwe bigirê û ji ber vê jî kê Pentagon heta wekevê gavê generêlatê Pentagonê dibêjin nûsquwatê Sûriya Demokratî em hacetê va leşkerane avê got berme de şer dikin lê dwarê siyasî de em hacetê dewleteka helîfî hilfê NATO weke Tirkî dena got bi dihê sala guftûgo û danûstandinê me hevdûre hene ama nisbetî vê ce em were rastiya meselê nisbetî Qendîl nisbetî PYD nisbetî Vanna avana tiştekî wana nej dûr nej nêzik meselê de tune heker tiştekî wat meselê de hebe bere yek xaletene yan yek rûniştinê bi neqeba xwe Tirkiya û Amerîkaya de zelal bikin bêjin li ser tawla guftûgoyê ji ber vê jî tedî dema dawî da serokatiya qesedê wa axaftin kir ne Salih Mislim bû ne aldar bû ne kesê siyasî bûn kesê eskerî bûn ji ber vê ji ber got proje ji destê siyasiyê wa de tune tiştek li pêşiya wa tune ji ber vê jî kê eskerî hinek tesrîhata din lê ew xwe jî nizan berê wa li ku dere ya û ev niha kişandina got xwe dikişênin û xundeqa careke dîtir kê diredimên wana yanî karê hişkare bêjê teslîm bûne dwarê eskerî de teslîm bûna qesed û PYD ji Tirkiye teslîm dibin nexwe dikêşin avana şaşe te ba em bê xwe dikişênin wextê em bê xwe dikêşin mana tu îtîfaqek siyasî vara hatiye kirin îtîfaqiya siyasî vara tune ev teslîm têne kirin qurban باشه یعنی برز منال درباره اپوزیسیون سوریه لسازار مدار حمد اسعد او جی سروک ایل و هوزن و عشیرین عربیه دو راگانده بو کو هیزن وان و ده حریم آرام ده بشدار ببن قالو اگر او هیز بشدار کرن یعنی امزانن کو هیزن وان شرقیین حمزاتن عمشاتن ین کو لعفرینن لمارعن لراعن اگر لوی حرمی ده بشدار ببن و چما ترسی لسر خلق حرمی چه بکن Divê derê de divê em her ne pirsê bi rengekî tir ke û proje siyasî Kurdî îro roj di deverê da mixabin feşel îna û sebebê feşelê jî diyar em naxwazin serê temaşevana biêşên bêçawa PKK PYD proje siyasî feşel pê îna ama ê got xisaret ê ji muadela siyasî derkevê heke bi vê rengê derbas bibe di roja îro de Kurdin نسبتي إلى عربة عشيرة عربة كسايتية عربة يعني أو بخد فريق خو بباريزن لشكري خو بباريزن تيدا بجواره يعني هر قازانجا هري مزن أو أفدا دخوازات فرقايج ودا خوازات ريجيم يجي يا جرين جواره أو كرد بإنجامج مسألة دركبن راستي دوي دري ده راستي بروجي حمي كسب سرد كوي مقابلنا بروجي كردي يعني أو بروجي جوهرتنا ديموغرافيا هرمي لروجالات چم فرات اگر هيا ولا جيبجي كرن تفيكو همان او كاسي ما بحث كريه مدار اسعد قطبو كو مليون نيفك خلق وي هرمين حال تركيا دجين يعني اگر او مليون نيفك ورن لوي دريدا بجيب بن قالوا وي چما ترسيا جوهاتنا ديموغرافيا وي هرمي وي ورا چي كرن بيگومان دميجيه تركا دا انورن دبرا ما تعريب بكن بيچاوا دواري زمان و ثقافت و کلتور د کردستان دبن دستی خود تتریک کرن اما لجامش برگو سیاستا تتریک زور بو سیاستا تعریب زور بو اذن یا هری مناسب سیاستا هجره و تهجیره افد میجیه ترکا د بگومان هيا لی از بهور ناکم عربي گو ایرو ج دوري دي ترکیش ساحل سوري بيش حمايه بيش ادلب بيش حمصي بخوازن دوري مدى جه بقرن يا دويدي درونن از في باور ناكم وك عربي على المدى البعيد اما كشارساريك ايرو روج ودبن ضغطك وفشارك كده وبردنا واجسر عديريل بيشيا وانا ميني وابخنا بيدبري ازويجي كي هناكي زور دبينم اما التغيير الديموغرافي بيجو ما دسري دجبن دش تركو عرب وفارس ده اوينا وكرنا ديرو كده يعني امريكا بس خواجي بجيبك امريكا جشان انا كاسي لامريكا جوارا قطبكو امنا هلن غوارتنا ديموغرافيا هرمي چه ببا امريكا حتى چرا دايكي و سوزه جيبا جيبك
سوزا امریکی گردای پروژه وی به چه خاصی پروژه خو لسر عرضه جره گرنگ و جره پیوسته گوب سر بکوي گرک لګور وی پروژه جی کې کارب نتوي دفره نتوي اساسي د دفره درازي بکی او چاره سریا سیاسي جواره ببینه نسبتي تشتي گوش انا کسره هاته گوتن یعنی دوی از الوی در زلال بيشم پروژه هری زحمت و هری زور و میدانا هری گرنگ میدانا انا کسی اجبرگو انا کسی میدانا سیاسي د خباتت کې نو کهنک د بیجن د اوی خودی لشکر عسكر وفردوي ده ناراستا ايجو بعسكر راجت فنكي برسهلا لايجو سياسته ده كاربي بروجا بسرخي او اي جرينجو اساسا انا كسي عسكرين بيجم ده دما داوي ده نهادرو نشني خل قال فرنسيا انجليزيا روسا امريكا ايرو المانيا تشتكي بيروز وباركيش وباشكو چخاص او گاف پاشکتی بو چخاص انا کسی نکاری بو تسپیکا شورش سوریه بخوبخی کولانا بهتر وزنک سیاسی ودرک دیپلوماسی پروژه کی خوب خلقینی حتی در وی ائتلاف سوری جی که مخابن دوی ده هناك قلسای هبو لی دیس جی که گاوا ک پیروز از هویت کم گو انا کسی کاربه دوی روشا گو ایرو د دوار دیپلوماسی ده بهتر سر کفتنا بسر خو بهتر دنګ ملت جارو پریشان بکنه دولت برز زمان التجنا بحث کر گرو تفگرن انا کسی دوی دما داوی ده گلکی بهز بون گرن وان ین دیپلوماسی اوی کاربن رولا خو ده حریم آرام ده بچسبینن تثبیت بکن جبوي ما از وقت اشترى بيج اي كاربن يا نكاربن نيا اف جرينجا جبوي مش بر قوات لسر عرضي جارنا جي ميراتي او جي كيرو لاخد مثلا جبوي بجرينج او جو انا كسي وي بر برسياريا ديروكي لبرچاف ديني بر برساريا خد واري ملتي خد البرچاف ديني از هيفي دكم جي كوميتيت انا كسي جدناوا ائتلاف ده بنشل تركي بنشل كود دبي بميراني بجسارت سياسه ما في ملتي خد بر سر طاوله دينن هاكر قلني وينا دما قلت سياسات كي كسكي شورش قربت د بروجات يا تيكو الشهيد بي ويا جيت زندان دبي جبرت دوزا ملتي خل سر زندان طاوله لهمبري دجمني خب كارتيني وابيا هري زور وزحمته ازيفي دكم جو كسيد انا كسي دوي قوتي دبن دوي هيزي دبن دوي باوريه دبن بما في خوا وكاربن في بروجي خو ببنا سري دواري سياسي دا چه خاصي ايرو قازان جاب دست دخن لي ايد بيش دا او راستي وري تحويل اوي كاربن هيزن خوي لشكري هيزن بيشمرگين روج درباسي ناوا خاكا روجاواي كورسان بكن تركيا راضي بكن يانجي هفيمانيا ناف دولتي راضي بكن اوي كاربن انا كاسي برزمانات ما برجارا قلت يا تركي قد حتى گوش ترکی به ای پیشمرگا قبول دکی نه ترکی نه ایران نه سوری جبر وقتی گوتا کو پیشمرگا بس نافت دانی سرطاوله تگو پروژه نتوی کردی دوزا ملت کردی نتوی تدوز کر جبر و امریکی ای بخوازن گولشکر روش یعنی ام بیجن بین سر عرضه بکنه وکا مثلا قصد ما قصد بس از هیوی دکم و ادوی باوریه دمجی که چش باشور به و چش سیاست مدار انا کسی و سر کردای پیشمرگی ما بین اوا پیشمرگا پایای سر عرضه نکن الا دبن خالي زلال دوكا خطا سهو شش بيشاوا امريكي وانا برنگكي شرعي هات لسر امذكرن في بيمانك بي بيشمرگي روش د پاراستنا گله كرد دوري كردستان دبن دست سوريا دبي تعلاقتي و دوري عرب او جهه كي دي تركيا د تنبي و بروجيك زلال و خياي بي و ضمن چارچوي امبيجن دولتي دبي ليه تجمره بيشت بما ترك قد ترك قبول لكن ترك حاضر بيدي قبول بكن قنديل قبول بكن وقبول جي كده كنش برغو دواري عسكري ده جوار برغرينغ بي بروجنا لي بروجا بيشمرغا بروجا نتوي ملتي كرد ما في قلتي كرد كردستان دبن دستي دجمن ديا باشا برز زمان يعني هن آلي هنا دبيجنكو ركفتنا نهيني نافبرا قصد وامريكا درباي نافشاي ارام ده هيا تفكو قصد بأشكرا أو بيد بزلالي دبيجن كو ما أمي خوا جوان هرمان فاكشينن دبيجن كو وكو من بجي وكو تشاوا بتني نافي خوا بوغارينن بتني جلين خوا بوغارينن يعني ياباجي وبيجي وببن آسايش يو وببن هيزن خوجهي أفيا كون تشاوا لتماشا كون تشاوا دخوينن ما يزيديش جيكي حتى وكا في ساعات جبركو قصد و پیاده پروژه عسکریه تدبینه گوده آخافت نابا آوادت کفین وکینو نمونه یک جنابا اداره ذاتی اوی گوده نویسه نه دبی دانستاندن ملگل شامل نشر و نه آشتی بوتا گفتگوی که آشتیانا
يعني جبوي و فرق ناكي قصد إيرو روج نافاي ده هنا كسي قد خوازن بري خب نشامي ودنافا قصد ده هي قول لفهاتني بدزيب تركارت كن لي هر دور خجيكي دفي ام قبيل كن اوامر امريكي تنفيذ كن جبر اضا عسكري بقلن قربان عسكري جو كونتراكت وراهات كشكرن بروجه نفس سياسي حتى قفتو قول وابكن كاو تشد في وتشنافي نا جواره بيجن في بكن وني فيكن فينكن وفينا ناكن اف يا راستيا مساله وكيل تركي تشتكي دي لفهاتن وقفتو جو راستي تننا جواره جارنا بيجن قفتو قول درخن جبوي خاطري خد نافا من لدى قبول كن جبر ام حميزان هكا تركي درباس بوبانا بيدي وجوداوي ندما لي اخرابون بلكي زحمترو وسركيشا ايشاي جما وكملتي كردرا زور تربانا لي ايرو رشت بو خازي نخازي لبهاتنا امديك يا عمري فهنا كيسي ذكر لي باش بو جو دفرا ما ويران ترنبو ام هيفي دكن بروجا امريكي بسركفي وام هيفي دكن جو ادا كاسيدواري سياسي د نافا في بروجي دبي تشي خاص ايرو ام بيشمرغي خو بياجي كي نكن ازوينا نابيدن بروبليم جبرغو بروجا بيشمرغا دبي نبي خطريتك لسر پێشمەرگەی مە و زاروێ مە و برای مە و خویشک و کەسێ مە گۆ بکەنە دەبەرێ ڕق قایدا یانژی کێ دێرا زۆرە یانژی کێ بحنجەتا شەرێ داعشێ پێشمەرگە دەبێ پاراستنا سینۆرێ کوردستانی بێ ئەمژی بێڤینە کو ئەو پروژە بەسەر کەفەن بەڕێز مەنال حەسکۆ شرۆڤەکاری سیاسی گەلێک سپاش بۆ بەشداربوونەتە.